is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, 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 hallelujah. Le tuola mātou tamavi iala au fio le nei a fiafi wa mātou toi au lia mai tamai lo wa lo fam lo wanga le lei lau ta inga ma lau pui puinga i lau whanau wha peona mātou toi maua le nei a wanoa wha longolongo i lau uputa ma talo i lau fio i wha peona o atu le upo le ola wha malama ta tala o mātou mata le nei a fiafi a o mātou tala noa tama i le nei a fiafi e tusa ma lau fio wha manuia mai oi tama i mātou a onga tama fesoso ani mai tama i lo nei tangata se e wha peona e avena le upo le ola tama tala mata o lau whanau, wha iloa mea lilo lau malo si o mātou wa ai ne e fiafi, ngā lue lo wanganga o te fia wha iloa o lo o iai lau fio ma o mea lelei uma e mai a te oele atua o le malama lama wha fo ili inga a te oele o tua nei ma se i o ili wha lava. Amene ma amene. Hallelujah.
Ia le tua sa moa, malo lava so i fua ia te o tau, whaatalo whatua e swafa manu malo Yesu ke riso ne whiwanga na fiafi, e le toi so ino tātou plo kalame e peo na iai, a tātou wa o onga, ia me se fu o tātou wha malosi, ia i lea fiafi, ma lea fiafi, me se ravla fiafi la so lua ma la stofi, ia lo whapeo tu ina a tu e tātou Bible study, ia o leisi teimi e lulu le fatu, a o leisi teimi e auna toi follow up, e pe toi whaasusu, ina ia mawhai o na, o me tupu whaatu tua tau longo, ia le mea nai ala iona ona batu le upu le steimi ia ona whaasusula ia whamera tala polo a o le atua na te whaatupu lona winga e te tau lava ona awane i muta lea le tau longo a wai tupu le whaatua tua le tau longo amen, faith comes by hearing, amen. Talo fatu ia te o tau le swafa manu malo Yesu ke riso le fo ile vi inga ile tua i au na le tua ia a moso wa no hey guys start sanga vai me lo nei tangata ia pe feeling alo malie ia pe share to for tato blokala me lungo lau timeline ia o se fa manu yanga to for se isi fa talo fatu i tele inisio a inga o fa piona fa nga ina blokala me nei e fai malato Bible study to tonu lato a inga ia po fa nga ina fo a inga e fai lato o onga ia o tele na mafuta i po so luam po sto finiso a inga Tidor TV ai fai Bible study e lo mafuta ta lo fa to ia te o do a inga lava lo fa piona mafuta mai fa nga ina ne blokala me fa manuia le to ia te o do yo to lo to nei a fiafi ia ele i o te mertato o onga mori atu la fa ftai ma la fa malo ia inisi fo i la to sa fa peo ona tali mai fo il fa tala ula atu e tu sai fo i male tulanga no o bala au tu ai ia inisio i la to o fa peo na tama fai sign up a wa ia le polo keti o lo tama fai e a fo i launch se taimi pe already ia ala le tato modem fo i le ia o le no utala no atu ai le po la so lua na mo si le fia i la to ia o mele taimi nei ia o lo mana o mia lava nisi ile i mo tato numera ia mo i la to nei le counties Manukau district fai o le te nei le vai mele nei o Manukau fatasi fo i mo o Tara Mankri fa solo atu i le tu i Howick fai o le te i le talafa tai leo o au kilani ia so tai mai pe a fai e te mana o e a foi e ke e te le stala i lungo le plokalame wa fa pe ono le tamo fai ma to e au ia data fo i le tamo fai e fai se awala fa fai ngo fia ai ona subscribe lava ia i se tato tunu mo si le fia la to e si le fia no fa matala ina le pola solua o le tulanga le wa o monta pena ina mo le te ua tu le teimi le me e afu e ta o le modem ia po le router fo ile le ia mo le si le fia o le mele native ai tono lo fale le mele lo tu le internet ia o lala o se mea o nga po se mele le fo mata ua mo si le fia tato tunu o longa fa fita uli le teimi le nei i to tono lo fale o la ile router le po o le modem le o ile sau atoa ia information ia male le sau ia ia o ira le kongeki mai tato o telefonia fa nau o mea umalava o le kongeki anga ile wifi o lona fa fita uli o leo mai umalava me le anga ma me le i to tonu i le router le o le plokalame la le ua umona tu whaatesia le mana o mia tua ilo nei tangata si o tātou watunu e uma ina ia fia kolekia tātou teira mana o mia tua nisi se to 5 ia i nei le tala whaataile nei o Manukau o laua umana run tātou system pa e mana o mia lau tau fiso soani le tau feedback ia pe whaingo fia no tau set apinga e tu sai fu ima le system o umana mātou tāpina ina ia ona le lava lau whaingaruenga o lo mātou tau mawhai e whaise au wala ina i mawhai ona ho tuai mawhai o le tātou system lea e na te fiutaina ia pe na te whaamamaina ia mo meo o mea leanga ia po pornography o mea umalava le tala whiangai mo le tātou wola whaaleanganga mea le tala whiangai ua o lela atao fia uma i le router ia awana i pasi te tono lo whale
lona winga so sesi lava o lau whanau e whaongaina le telefoni ma isi o le alava device e whaongai le wifi e le mawhaino toi o i lungo mo pornography ia pe pop up i fo i moni mea e afo i le tala whia ngai o le YouTube o le tele na whaongaina e whanau ia o onga o le akilingi uma i le router le lau e le tātou system in place o loa uma ona iai ai mana o mia ona o le tele i o tātou ese uma tātou router whaaftaila i le atua e niso i la ton sign up ia ana le la le lewa no tonu mai fu ni le fali sa fa piona set up stasio ahinga o le mea matongo fie o le lava tupu le poto le tupu malama e learn ai isi fo i mo fa pia o le la tau collect tato information na leo te toi talu sanga tuai tato ni manukau ai fina ngalo ai ia o lo mana o mia lava nisi e sign up ina mawatu fu la ia ma le mato technician ia fa piona ona install ia ma ona subscribe la ia sa stay toi talu no ai ia ona nei fiafi ma tātou plokalami aina ona fia whailoa atu praise God o tau foi o tātou ia po lunga ke LM family o tau tangata mua lava la whaonga ina system lea ai li kakalanga kunga ia Australia ma Amerika Hawaii o tau umana ina se i ao uma mai information o tātou modem ia po tātou router ia ona whai e lola i o a foi ia ona ue inisi o a foi ia te ropo ko kiki comment mai nisi o vaenga na sa install nei ia lawa uma ona install ia lawa tau fia uma mai nei wala to testing o foi ia o le mawhai on koe o le mea maali ei e umanga test umanga set up le router le si inga ai o mai le lawa o mai ai koe so kai me fo mai vai si o le wo kon foi koe lua ku lunga fa ka ura loto online ala upo loka mai ona foi ole tato system lea e o ai mo me tau camping tu langa fo le tala fea ngai tono ainga ia o la o poloka ia o le mela u fai ia wala au mai on tango filo le mato to eta tala atu ia na o le loto ala fa tau o isi uma mea uma ia la ia mo si fia o tu langa uma ia o le tau mawhai lava e pui a tātou whanau. Pui lo si o manga i to tonu o lo maota ma lo lawa. Au ane i o maire lalo langi lale. Moko wa aile mea lai kupu soro lalo langi. Le whainga lalo langi. Le tau mawhai e pui. Au ane i o to tonu o lo whale. Wai te le o iloa lau whanau le to tonu o potu. E le iloa o po le ale mea lai nei ia. O le si la whainga lai nei. Wa matua i ao ngā lava i. Te le toi pole o le tina matama. Ia po ani mea le anga o mai wale. Ua fufulu uma i le tātou router le. Ma le tātou system le o uma na put in place. So le tātou sanga tuai. Whai o i le tātou district lea. Au nā lea tua. Ia tātou sanga tu malanganga maolalo. Whai o se... au nā lea tua, ia oe mafuta mai o te iloa, ia o se vāenga pito i siri on tahaua lea awale o la whale nganga o tātou tangata, ia ele whai to atasi se tino ia pe whauku akasi se mahalo, tātou ngā lue umalava, so soani atu fo i ate o tau. Ile a fo ile tonga luenga yo ale ka ko ke la unga kala lei ala fo ile si mia la liki ko lo fa le nganga o tatu tangata ma fu mai yo no lai available ia fo ia ma fo ia mo site o le stulanga e pe la vor kulanga fo le lo o ile ke mga ia fo o lai te mana o te ola soi fu malo lo inga fa ka inga a fo o ile ke mga o ke ola soi fu malo lo inga o lau tai e te ke ma ai o finga ka yo fo lau tai te sia o ka kala ko pusa isa o la i ko kongu mea aile tala fia ngai moro so i fua malolo ina po le ala lo fia tai te fia ai ono lai ai tu tono le fale mo meoa o mea ai fa pe si fa nganga i mea ai pe fa pe na fu ilale na fu le tulia o le fainga tai ona pio do tato o la fale nganga ma tato walu i luma ono le available mo meo mea tu tono tato fale e faingo fia lavo na maka ro ke fongi pop up i fulunga se ata le tala fia ngai pe wa ilunga o lo iai uma vainga uma o lo uma no o tapena ina le asauni e whaatinoina se tātou whaatalanoanga ia ma engineer fo i o le tātou poloketilea ina ia sila fia i tātou umalava ia le tūlanga o le aiai ia le sefe ma le tala fia ngai o vaenga uma so whafsota i mailunga nei ia e watu ia te oile password whaatasi fo i male ma tūlanga e te alu e te subscribe ia pe awhai te mana o mia lea fiso soan tāua mo le pui ngolo a inga i le tūlanga o lo iai ia le mau ngasu o lo whaapiona iai ia ile lalo langi nei ia fa manuia le tua ia te o tou ne fiafi amen asa une to fa ngolongo fo ile upo le tua
ia e ala fo'i mai lana fionga. Le a whaapeona tata noa ili nei a fiafi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tue lola fiafi nei, o le a o wha mai ai nai, a se o ngai wha tau I tātou laulau whaiwa, o te lei, o le mta upu, e alu, I kako e fo'i mai fo'i, o le upu ale atua e le uma. E le uma le sosia o le upu ale atua, amen. E ke fiu e whaikau le kuspa ia. E le uma, pe ke whaikau, pe kasi whai upa ke whaikau I le olanga le nei, o le te lei o sosia o le atua na iai. Amen. O le fiafi la nei, te mana o te tala lau whaalongo, ia o tau mawhai fo ia o a o tunga. Ia pe whaafifea o na e manu malo mai, ia I sau ai a mawhili fo o lo olanga. Po le ale au wala e mawhai ai o tātou lau whaiva, ia po le tātou tau tinonga, ono tātou manu malo ai. E ala le I tūlanga o lo tupu le tātou soifuanga, wai e se tā ua o lo attitude. Po o lo winga, fo I lele po o le attitude, the attitude of faith. Ai o te mana ono le upa tu spa ia peno whai atu. You cannot separate the two. E le mawhaina e me se ane wha atua malau tau tinonga. E se le tā ua o vahenga I le tātou whainga malanga. Mora si le fiafu marita lai foi. Tu se Iakopo e tolu fai upu e lua fa mai a wā o mea e tele se ai le ai I tātou uma a le se tasi le upu o le tangata lea ua sao na te mawhaia fo I ona tā ofi I le tino uma na e tala no ai le tu si a Iakopo fa mai a le se tangata I le upu o le tangata lea ua sao le na tātou tara no I le po le asolua I le mafua anga na lai ona le sao mose o tau loa le mafu anga nā lai ona le sao mose I le nuu na fola ina I o mose le nālu au mai le whanau ngā le atua a ele I o fo I mose I le lau whanua I le mea wa umaona polo misi I le atua ia ele I o isko ingo mose o le alo na mafu anga na e tā ua I tutonu le fai upu foi e tolu lua foi mai ua whaatupu foi I la tolu na toa sā I le vai o Meripa na leanga I foi mose ona o I la tau o le tala nor foi upu le I le teimi na foi na whaatupu e tangata isa rā elu na whai isa la elu ma whai a mose mai foi ma alonga vai o le me ura ringu lua au mai a mako I ngei le vau mako ke whioki ai o mako fia whiingu o mako ia o le na whaile tua te maua le tala nai tutonu o le tusia a numero na mata upu e lua se fulu na e whamatala I le mafua anga le sa ur foi upu lea foi mai lo foi upu tolu a wana la tau wha ono I lona loto le loto o mose I le ua so ona tau tala ona lau ngutu na mafua ona leanga mose ona ua tau tala ngutu o mose ai se ale mea na lina tau tala ngutu o mose ona o le whai me o tangata I ma wha ono me tangata ia te ia o le tele o teimi na utala noa ila ia e tau ma whai lava le ti Apollo e o omi oe ma whai ia te oe se I longa lava se ia se I ona e la fua se upu e tau ma whai lava ti Apollo o waele ma whai e le ti Apollo o na whai se ngā yoinga e au noa ma le upu e lafo e le tangata me funa le na nau le tuspa ia ma whai mai ia te tātou e aoni o tātou tau tala ina le upu le hola Amen. O le na no upa I o nisi o vaenga no o tāua. I o ena e se le tāua o le tātua. Tu e whaalongolongo, tu e whaalongolongo upo le tua. Ina ia tu e au mai ia le a foi. Ia le la foi. Faith comes by hearing. Amen. So, o le fia whina nei. O le a tala noa I le how do you overcome giants in your life? Ia pe whaafea foiona e manu malo mai whaafitauli. Ia ma vaenga o lo I lo soifua ma lo wola. Pe no whai atu e le mawhaiona e tu e se ale whaatua ma le upa tau tala au tamana e atu o ia le leila whaalongo e fo inisio tala o le atatou o le whiawhile nei. Tatalo I le anganga o le atu e fisosonia. Te ilo le upa tu spa ia fo mai amu. Ia I la atou o e fia a ai ma fia feinu la mi o tonu. Whai o le te mata mai le nei e fiafi ai te le o fia ai. O lona winga, o laua e tau fia le anganga pa ia mai le tala noa atu ia te oe. O le mea fo ina ele ina mana o mia le whai la unga o e le te mata mai. Ia e mata mai listen by faith.
O listen with faith. O lai te mata mai, a lai te whaatua. Ea, ona lai te ngā lala e te mana o te whaalongo. Ona o lo ngā lala e te fia whaalongo. O le awhi soani fo ina ia te au male nganga pa ia o lo ngā lue mai. E release hatu le. Ne fe au lai mana o ile atua. Wa fo ia e le fia, ai pe te le fia inu. E le au mai fo isa nganga pa ia se mea, sa fo, se fe au mo tātou. Mea nai whamere tusi pa ia. Amu ia e fia a ai ma fia fe inu. A wa e whaatumuina, a e le fia ai le fia fili nei. E le whaatumuina la oi. Ai a whai o ne te whaalongolongo ma ne fia fi, o le te fia ai ma e fia inu. Let me tell you something. O le a whaatumuina fo o ne fia fi. Amen. Mea nai le fo ino o mana o mia lo fa atua e te maua mai se upu mai le atu. Amen. Let's pray. Le tuan mātou ta mā tala noa i lau upu lea fiafi fa a o lau upu ta mā i loto mo fina ngalo suia lau whanau ai misi ta tala o lātou mata i fa apeo no o tuai le upu i a o lai se anganga ne fiafi fa manuia i a te lātou malava o fa alongolongo ngā lue lo wanganga pa ia ne fiafi ono le suwafa o Yesu. Amene ma amene ma amene. Hallelujah. Foi mele, foi upu e a foi. Es fuma tasho tu se falinga. A uala tau manu malo i a te ia, ona o le toto, o le tamai mamoe. O le etala noa i le aupa ia maliti Apollo. Foi mele i po le e kalesia foi po tatou po le aupa ia tangato o le atua maliti Apollo mai la ia. A ua lato manu malo ia te ia ona o le toto le tamai mamoe. O le vanga mua na fai upu. A ieila malesi mea nai mulu mei tua. Fa mai malea. Male upu o la lato tau o la lato maupo le lato tau tinonga. E lua mea tatou e mawhai e ona tatou manu malo i le ti Apollo. O le toto le tamai mamoe ma le upu o le tatou maupo le upu o le tatou tau tinonga. E le mawhai o na tātou manu malo i le fili. E na o le toto. Yes. Ona foi o le upo le tātou tau tinonga o le mele na e whaamasino i nai oi. Lono winga e tā ua lau tau tino ina o lau tari tonunga. Po o lea, po le upo o le mau le mele e tala no ai. Po le mele te whaatu ai. Amen. Whamela ia. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. Le upo le lato mau po le upo le lato tau tinonga. O la ta ua tu tonu i le mea la tala no meltus pa ia e ta ua tato upu. E o whaatasi whawhiona e manu malo. Whawhiona, ele o whai mai te manu malo i ni au ngā ruenga po sau me whai, no. E te manu malo i le toto le tamai mamoe, ma le upu o lau tau tinonga, po le upu o le mau. The word of our testimony. E tā ua la le upu. Whamele tu sia Roma e. Lau tango e whai tau atu o le Roma e se fulu, whai upu iwa na e sufa mai. Whai e te tau tino i lo ngutu i le li o Yesu. Let's go there. Hey man, be really nice for you to see it. Matango fie ia pe a eva ai iai. Roma e se fulu, whai upu iwa ana i le ana i se fulu whai upu iwa ma se fulu au highlighted in red. Whai mai. Whai e te tau tino i lo ngutu i le li o Yesu. Matali tonu i lo loto. Woto e whaatu ina mai o ia e le atua na ie uoti. E whaola ina ai oe. Awa o le loto e tali tonu ai e o mai ai le amio. A o le ngutu e tau tino ai e o mai ai le ola. Ela no whai atua le tala lea. A whai o lo ngutu na e ola ai. Which mean o lo ngutu fo ina ave e sea mai oe mai se oli. A whai o lo ngutu na lave ia mai oe mai se oli. Amen. O se oli o le mea piko i sili lea o ngā ke le e le fia luisesi. But your mouth or your tongue or your confession o lau tau tinonga na ave e sea mai oe mai se oli. So the point is, a whai wa mawhai e le lau whaiva o na ave e se mai oe mai se oli. E mawhai fo i e lau whaiva na ave e se mai oe mai le mativa a ia e manuia. E mawhai fo e lau whaiva na ave e se mai oe mai le mai i le ola malolo ina.
Why? Because a whai wa mawhai e lo whai wa na ave ese mai oi se ori. Which mean anything it's possible I lau tau tinonga. E mawhaia mea uma I le taritonu. O le upa tusi paia. A whaila o laua mawhai o na ave esea mai oe mai se ori o le mea te le. O le mea le na sau Yesu e la vea tangata. Pa a whaina whai mai le tala tusi paia. O lau tau tinonga wa e wha o laina. Ipo o lau tau tinonga. You know, you escape hell. If that's possible, ono le tau tinonga le ngutu. Which mean, e mawhai fo e lau whaiva ona suia lo wala. Mai lea. Mai le mativa I le mauoa, mai le tango lima I le tango lima, mai le mai I le maloloina, e mawhai ume lo whaiva. Ansia, la e whaatusa pa ia whai mai lea, e pei o le whaanguto o le sol whanua, ia po le foe o le wha, li leu. Sui le upo e tau talai. O la laua mawhai ona sui le tūlanga tau. O le te le o le nei matau. O le whewhi nei. Te mana on lava e vali e se ata ina ia eiloa. O la fu I tala noa mai le tuspa ia ese le tā ua ia tātou. O nei e le teimi tātou te whaavai vai ai. I la tātou tau tinonga. Ai o le upo le tuspa ia. O lo whape ona tala noa mai ai. E peru se fulu. Fai upo e se fulu ma le tolu. Amen. Fai mai fai upo se fulu ma le tolu. Fai upe lua tolu. Fai mai. I nā tātou tā awhi mauia I le wha moe o tātou tau tino atu. Ma le fe foi ai. A wae wha maoni o ia ua fola mai. Fai mai le tala le tuspa ia. Tātou ma le tātou tau tinonga. O le tau tinonga le wha tuatua. O le tano le wha tuatua. Fai mai. I nā tātou tā awhi mauia. I le wha moe ua tātou tau tino atu. A e tau tino ina le wha moe ma le upo le tufa mai la ia. Aua le fe foi ai. Karikongu ngei, le karikongu kaeau. Kau kio ngei, wau malolo I le suafo Yesu, au kaeau me e. Pia mo I e ngei me kalaunga mengi kamo Kevin. Yeah. You know, my God will supply all of my needs. According to his riches in Christ Jesus. Au kaeau me e. Ia o le makiwa I longa e working I mefa mengi kamo Kevin. O la e fe foi ai. O le ala le mea la maua. Fa mele tala le tuspa ia. A unga e wha peo inga ke masalo ke mosi mea mai le atua. Fa mai la ia. I nā tātou tāo fi mau ia I le wha moe o tātou tau tino tuai. Ma le le fe foi ai. A wae wha maoni o ia ua fola mai. Wha maoni le atua. E wha maoni le atua o ia na fola I le upo le atua. Au te mana o te. Tala no I le nea fiafi I le ola manu malo. E te manu malo I le upu e tau tino e peno whai atu. Ua mawhai ona e manu malo ia se oli ono lea. Upu. E te manu malo ti Apollo ona ole ngutu. O mea uma te manu malo e ti Apollo e afo. E sa umana ngutu. Amen. E se le tāua. Na o fo I whanau ngai. I ka lepo mai. Ma Yosua I le nufo folo ino lea. Tau tino ngore ngutu. O le te lea ia. O le tala le la tātou woe whaitau. Te mana o ia te oi. You know, because it's one of the story you tell in a whaitau. O tele tātou whaitau ono whaitau o fo mo tāu. O le whiawhi nei. O te mana o le auto e alu e toi whaitau. But I really want you. Ia e pe ono whaitau e te ngā lala. Ia tātou whaitau a le tala lea. Peia le whako a kako whaalongo e ale nge whiawhi. Pei ara ke mi mua angi o kako wharongo. Kas o ke whaitua te oi. Ke ropo o whaafia hawhe ngō ka whaikaua a tonu whi o oi. O whaafia hawhe ngō e whaikaua story lea. E le uma le so sia o lea tua lai totonu. Tonu le mua Samuelu. O le attitude of faith. Po o le upo o le tau tinonga. Tātou te manu malo ai. I te tonu le mua Samuelu o le mta upo se funma le fitu. O le tala ia koriata ma tāvita. O le la utango e walk you through I le tusi lea. Mo utango e whaali atu le attitude o le tamale o tāvita. Ono le te mana o e vali atu le mea ta o le whaatua ma le upu e tautalai ma le attitude of faith. E te mo e ese le manaia o le tala lea. Pea o te mana o ia te oi. Whaalongo le a fiafi nei. Whaalongo le te mi mua le le whaka e whaikau oi. Amen.
Hallelujah. Wa ilisti me fali kura karame. Kana ngua so o la kala. Kana ngua so ele attitude no tatou fo lele e pe tala no so olo ise tala e pe wa pasi wa misira na ia te me tala no to ile atua. Malona nei loa, pole keimi ngā lo kalango ko ile atua ole atali ile atua ile tele ni me olo esa ile fa vita uri. Le la e maua nei la fiafi nei. Le la fa longo fa to tatou fai tau. Na wa mata me foi mua. Ona ma nei ai o le va engale I foi mai. Ua whaapoto e felicitia la tau au e tau. Ua whaapoto I la tau I suka o I saiuta. Ua la tau tō la wapi le vao suka ma e seka I efe se tame. Ua whaapoto fo I saulo ma tangata Israelu. Ua tō la wapi le vanu o le tapeneto. Ua la tau tofi ai le taua e o atu e tau ma Filistia. Ua tutu mai fo I felicitia I le maunga I le tasi tu. A ua tu atu Israelu I le maunga I le tasi tu ai va I le vanu. Na ua e maua le ata. Na ua e maua le ata o le mele tupu I. O Israelu le sipito. Inu le situ maunga o Filistia le situ maunga ai va I le vanu. Hey man, tu mana o ia te oi e va ai le ata le vali e se ta ua mai la ia. O na luane ai le o le toa nai le tonga la wapi a Filistia o koli ata lona ingoa mai kata. O lona maualunga e ono kupita maleanga e tasi. Sai lona ulu le pulo apa. O le ono kupita le ali mo le sila fia e tatou. Lona winga atu mai ono ponei e ono e afo e fitu futu. Foi 9.9. E iwa tesi mare iwa futu le umi. Kusa I think 7.5 o le kama paske kika ke va ingi. Ole makwa umi you know kama umi vo lele was 7.5 ya pole fitu foi ale umi o kamba skeki kangola ko fa popo lunga le si lua kupika ya ola umi nga ko riaka ya le si 2.5 ola no wing ole makwa umi o ka nga ko riaka le ta o tono tu spaya le fa matala me tu spaya ia le tangata ngoi koria e le te au mai le nganga pa ia le fa matala ngo koria te tono le tala le e le fa penga au mai fa akum mar kus pa ia ngo lengi me kusia bo e foi walu le lo kus kala po anga me kusi fa pe ia si kusia kumang ngai ku pika ie fa akum moi le me no e ilo na mafu anga e ta au mai ia te oi le te leo tangata no ya koria ka le vai kaudia e le masi se fa kusa ia. Right, famela ia. Sai lona ulu le pulo apa me mea, sa ofu I le ufi fata fauna oia. O le mamafa lona ufi fata, ua lima ngafe, o se keli o apa me mea, sa fai foi ufi vai apa me mea I ona vai, ma le tau apa me mea I lona vai tau au. O le fuata o lona tau, e pei o le la au faalava o le la ie, o le matatao o lona tau, e ono ngā lau se keli o a mea, wai whaalongo mai le mamawholea, ngā o luma o le maka o le kao lau kamare, e whamei ongoa, whamei ono ngā lau se keli o a mea, ua mua atu I ono luma le na ave I le tari pupuni. O le tau mawhai ia le tūstala e whaamatala mai, o le keimi ngā sau ar kakale o kori aka e kau, e le I whaapea ngā sau fo e le ngata te lelo na tino. A o mea uma foi o apa me mea ma mea na pui I lona tino, ma kua mafia e o se puru fanga I longa yaki ai. E o se pelu po o se furu au ai longa yaki lea. I lea, fa mai o mo meu se keri ma apa me mea na fausi ai. Ia lu fata ma mea uma ian sa fai tangata lo tavita. O ia fo tangata lo koriata. Fa mai le tala tuspa ia. Fa mai o le tari pupuni o le kao o le kamaloa, o se lau se keri, o le makua ke lea, o le maka o le kao. O le alai fa mai le tala tuspa ia, fa mai le fai upe vanu. Ua tu o ia mavala au I le tu taua Israelu, ua whaape mai ia te ilatou. Whalongo. O le ale mea tau te o mai ai, e tofi le taua. E le o au ea le Filistia o tou au auna, a saulo o tou. Filifili ia e o tou se tangata e alu ifo ia te au. A whaina te mawhaia o na mātau, ma fasi ia te au, mātou te whai ma au auna ia te o tou. Ai a whai o te malo ia te ia.
Ma o fasi ia te ia. Ona whai le o tou mā mātou au auna. E au auna mai ia te i mātou. Wa whai mai le Filistia. O au nei, o te whaamasiasi le tūtaua Israelu i le aso nei. Tu mai ia te au se tangata mā te tau. Whamela wha upsu tasi. Ua whaalongo Saulo ma Israelu i nei upu le Filistia. Ona mata tau ai lea ma fefefe tele i lātou. O upua Saulo, o ipo upua a Goliata, fo maina whaalongo iei Saulo, o lau whaalongo iei Saulo. Whaalongo ma Israelu, fo mai la ia, o makua makaka ua ma fefefe ai. Ele ngata ile te leo le tino, a o upu fo ina whai ia le tangata lea. Tau te iloa le umi e fase fulu aso, wha mai e whaalua i le fase fulu aso, o ngā sau ia koriaka i whafo kou i le si kumaunga, ma wala au i o, ma whai tangata Israelu, sau se isi e matatau, 40 days! Fase fulu aso, whaalua i le aso. Whaalua, whaakele ia fase fulu, lono winga whaavalu se furu ma sau ngaka le whekuu Israelu i o lātou atua. 80 times. Pea tātou whaateleina. Whaalua le aso, fast food aso. O whaile a mio lea, a le tangata leo koriata. E sau kui, whala au yo, sau saisi. Ia unga a wheo ko inga umi, inga lunga, sau saisi make kau. Ko inga leo, fu nene paahu o leo kamalo. Ia ipe fongi ak fo iliso koriaka, ai pau ia ko ai ka mo era ko isala eru pala ai le maka u ki o fo tangata le ona si tatu fa tafu fo me tangata na to mai lavo to mai dit fo me la ia fa u poe it's full lua it's my favorite part o lo te mana o te pick up ina mai le attitude le winga o tangata fa tua ma le tangata ya na te iloa le tua amen fa mai fa u pu ma lua fa mai o ta vito le atali i o le tasitanga to o Efarata, o petele Emma o Yuta ua ingoa ia Yese, e to avalu o na atali i. Na tau toia ina o ia e tangata i o na aso Saulo. O atali i o Yese e to o tolu e na mātutua wala to wo ma Saulo i le taua. O ingoa nei o na atali i e to o tolu no i le taua, o Eliapo le ulu matua, o le au pito ane i ai o Apinatapa, o lona to o tolu o Sama. O Tavita, o le wii ia, a o le to o tolu na mātutua wala tau muli a Saulo. Ua alu Tavita, ua fo i atu na ia Saulo, e leo maa moe a lona tamai petele Emma. Ua whaalatana mai, le Filistia i le taeao ma le afiafi ua tū mai i aso e whaanga fulu. Fa mai ua tū mai i aso e whaanga fulu, ua whai mai Yese i a Tavita. Lona atali, ina avatu ia i o uso le nei efa o saito tunu, ma pōtoi a reto nei e fuanga fulu, ma momo e atu i o uso i le tongala wapi. Ame fo i nei tu whaanga, asua susu maama e se fulu i le li o la toto afe ma ia e asi o uso po ua manuia ma ia au mai so la tofa maoni o Saulo ma i la tou ma tangata Israelu uma sai le vanu o le tapeneto i la tou o lo o tau ma Filistia ona tu la i leo ta vita i le taheao o tu ina atu ma moe i se leo wa ia ave mea wa alu foi ia pei ona poloa i mai o Yese ia te ia o atu ia i le olo o le o au i le taua ua pale alanga o le atau awa na tofi le taua Israelu ma Filistia ma ua fisa nga i tu taua ona tu atu lea e ta vita o mea na ia te ia i le lima o le leo i mea ua momo e atu i au ua alu maofo atu i o na uso. Ia, o le alala au o lor kei me pare kau, o le uka hungu uka avika i ono manao ia te manao e fai tau atu le tala. Ina ia e malama le so longo le melea, i le attitude at tamtiti leo ta vita po le tangata leo ta vita.
Wa le la fai ma fa te inga ya te tatou. Fo mele fe upe tonu. O lo tau tala o ia i la tou whauta ua lua ele toa. O koriata lona ingoa o le Filistia o le kata. Ai au o Filistia ua tau tala o ia e pei o ana upu na lua i fai. Ua whaalongo ai tāvita. O tangata uma o Israelu, ua la tau va ai atu i le tangata o na la tau sola le i ona luma. Ma ua la tau matua fefe ai. Ua whaiane le tasi tangata o Israelu. Ua o tau ilo ea le nei tangata ua luae. A ua luae ia e whai a Israelu. O le tangata foi na te fasioti ia te ia. E whaatamau a inga ina. O ia e le tupu i le oe tele. E avatu foi lona afafine e whai manava. E whaasa o loto ina foi e ia le a inga o lona tama ia Israelu. O le tau i le o le tangata. Fo me o le irka ngakala e sau. O le ala irka ngakala waru ka la i le a. Fo me o irka ngakala e sau whai mai o. O lo wei le ofa lo ka kia i. Fase fulu aso o lawa whai le ofa. O se singa ke fasio kia koriata. E whai mana ia le mai le fafine o le tupu. Oh, kumanga ia fo singa price. Mai le finga o kupo e ngofo maraka fasio kia. To e whao popo ai malea. Le koe pe inga se tax. Le se tax a inga a toa. Fasa o loto mai. Le a ngofo sa o loto. O le maanga ia o le kau ia. Hey man, fo mai le tala ta vita. Ua fisili atu ta vita i tangata. Na tutu whaatasi mai a ua whaapea. Se mea vatu matangata na te fasia le nei Filistia. E ngalo ifo ai le whai a Israelu. A wapo o ai le nei Filistia le perito meina na te whai ai I aua le atua soifua. I really want you to pick up the language. Te manao ia te o e te maua mai le ngangana le tangata. Le tangata e wha moe I le atua. Fase fulu tausanga o sau koriata matu. Whaalua I le aso, mavala au mai a Israelu. Sau se make kau, ai sola I kongo whare ie. Ai sau le tangata o le tamaititi. Le laka kolo kawhi kafu mena ia. Ua fesili atu ta vita I tangata na tutu whatasi mai ia. O whape atu. Se mea vatu mara tangata na te fasia le nei Filistia. E ngalo ifo ai le whai a Israelu. A wapo ai le nei Filistia le perito meina na te whai ai I aua le atua soifua. O le winga fo o le upu le perito meina le aise whiangainga. O ai le ngeika ngaka le aise anga whiangainga ma le atua e whai mai ai lo atua. I le au taua le atua. Le tangata na te iloa le atua. Sewa ai le ngangana le tangata na te iloa le atua. E le ilaku whai mai soli. Le iloa li po le alko inga pingi ngai pingi. Lako inga kangakali. Ai, o te manao ia te oe te wa ai. Really nice le mea tatou fo mera ia. Ona tani mai leo le nuu ia te ia e tusa mai ia upu na mua o whapea. E whapea ona whaia I le tangata na te fasi ia te ia. Ua whaalongo e li apolo na uso e matua I lana fesili I tangata. Ona tupu ai leo le ito e li apo ia tāvita ua whai mai foi. Se ale mea ue e sawai. Ue e tu ina atu foi ia te ai o nama moi titi le vau. Wa o I loa lava lau wha mawalunga ma le leanga o lo roto. A wā o le fia mata I le taua ua e sawai. Sau le tangata o Eliapo o le tangata ua umana o nā foi. Ua umana tāpena ina. O le tangata ua umana tāpena e tau le taua. Le ua latu tā vita ua whaalongo ai Eliapo. E se langa nganga longa uso. E se ala mea longa uso soe. O le kaka e lako ea. E se ala ngau kala. Mai to tono le au tau uma Israelu. Fast furu aso. Whako a whaalongo a leo tangata. I se tangata I to tono le au tau. E se lana tau tala. E se lana ngangana. E luako fisiri. O le ale kau yor kangaka ngaki pingi yor kakala. Le ale reward. What is? O le tau tala le tangata ea. E fōlingo lai le mea lai to tono lona loto. E pe ise mea lai eli me kongo longa loko. E mawhaingo fasinga kakala. O le tangata ea. E toa le loto. O le tangata e whaatua. O le lau whaalongo I lona uso. Ti ngā I lona uso. Ti ngā longo sasea. O le ua lewa ngai kongo na ukau. E sau le kamara kiki. E se ala ngangana. E tau tala ea. E sau ea. E ile mea lau wa eli kongo loko le kamara ea. Wa whame walu ko fesili. Wa ko fesili me. O le ale kau yor kangaka ngaki pingia. Te iloina. E ia ile mea lau I totonu le loto le tangata leo tā vita. E le o maua I totonu le au tau Israelu.
Hili mele tonu, fai mai lona fai upe lua iwa. Ona fai atu lea o tāvita. O lea ele mea ua o fai anei, lo fai lona uso. Ua fai fua e ala umea. Ua liliu ese o ia ia te ia. Ua faasanga atu i le tasi. Ua fai atu foi, pei ona upu. Ona tali mai ai lea o le nuu e pei pei o le luai upu. Te mana ia te maua le vaenga lea, fai mai o lai halu ku fesili. O le hale kau ira kangaka, alu aku, o le teimi mua lea, ua faa longo i tangata i tutono, o le fast food waso, ua waku se kangaka e pe kau iei se mea ka o lea, se mea ka o le faa moe ola. O le hale kau iri, it seems o le fisili sili o tāvita, o ile wa amatai ona toe, ona toe o mai tangata tonu isara eru le au kau fumele o le taria la tu fumai, wala tau faa longo i upu na fai mai i tāvita, le wala ngona e tangata upo tāvita. Fumai, wala tau faa longo i upu na fai mai i tāvita, ona la tau tauina atu wailea i a saulo, ona ami mai ailea o ia ia te ia. Ai se ale mea wala ina o tangata ia tau upo tāvita i a saulo. Why? Ai se ale mea wala ina na nau tangata o le taua e o e avele e tau ia saulo ia upo tāvita. Why? Ai se ona e ese ale leo lea. E ese ale upu le tala noa i tāvita e saule tangata e le tala noa to i lalo. O le kangaka e le roparai e whaalonga kua kangaka umai kore kaua le inga se se whaapea lana ngangana. E saule filiskia wala au mai so sora lako. E saule kakale me, o le ala kau i kakanga ki pingia. Which mean, o lai eile mea laua eli to tonu le loto o le tamatiti lea. O le tangata, e ese, wai maa fua ona, fua mai ua kei kangaka le whaalonga kunga. O le isu e kangaka le kaui. Fua mai, ka kaunga ho o le kara le ia saulo. O le ir kangaka le nga kesu e le kaui o lea. Le ima sesi o ia kau kara whaapea. O le ir kangaka le ese le mawhauwhau. Ese lana ngangana. O le mea le nau fua mai ia, e ka kaunga ho o le kara le ia saulo. Ta tauna la ngona. Fua mai la ia. Ona ami ai lea, o ia te ia. Ua fai mai tāvita ia saulo. Auana i vai le loto se tasi tangata ono o ia. Whaalongo le tautala le tangata whaatua ma le tangata e tautala e le ngata e whaatua aia. Kau kala fo. E manu maa loi upu alo na ngutu. Fua mai. Ua fai mai tāvita ia saulo. Auana i vai le loto se tasi tangata ono o ia. E alu lava lau au na e tau ma le nā Filistia. Mai, le au lako maki kau. E ungi i vai se loko. Le tala noa le tangata ea. Matua i confident tatu oro fai upu ea. Fai upu e toro mai. Ona fai mai e leo saulo ia tāvita. E te le lava ono urua tau ma le nā Filistia awa o oe o le tamai titi. A o ia o le toa talu o na tamai titi. O le kamai kiki le mea lea lako. A o ka maa loa la kau. Fai mai nga koa mai a o kamai kiki. A o tāvita. O le fai mai o le kamai kiki. Te lotu tonu o salamo e. Se lau whaafafa upe tasi fai mai tāvita. Ia whaafetaia Yehova lo upapa. O le. Fai mai o le a o yo ulima i le taua. Tala tāvita. Fai mai na te whaafetaia le atua. O ia le na o yo na lima i le taua. Fai mai la ior fai upu lea. Ona tali o tuai leo tāvita i a saulo. Sa leo lau au nei mamoe. Alona tama. Ona alu atu ai leo le leona ma le urosa. Ua ave le tama i mamoe nei le lafu. Ona outu li loa le i a te ia. Ma ou fasi i a te ia ma sengi mai le mea nei lona ngutu. Na tu mai o ia i a te au. Ona ou tango ai le ilana ava. Ma fasi i a te ia ua mate ai. A e tango e picture i lo ma fau le whamatala inga e ka haviko longa fasinga o lea. O le leona. Nga kanga hu mai mo le ava le leonga. Fo o leonga kau fo le. Mo vai leona furu fo leona. Fo me nga kanga hu le ava. O le leonga. Ai fasi face to face. Ma leona. Fai mai la iul fai upa tolu ono. Fai mai na fasia e lau au na le leona a toa ma le urosa. E faa pea fo i le nā Filistia le peritomeina. E pei o so la ua. Ina ua ia fai le tu taua a le atua soifua. Le tautala le tangata manu malo, le tautala le tangata whaatuotua, o le language le te mana oia te oe eke kango e piki mai, le ngangana manu malo, le ngangana le tangata na te iloa le atua. Fo mai la ia, ua whai atu fo i tāvita, o Yehova
na ia la vea ia te au nai le 5 o le leona ma le 5 o le urosa, o ia lava na te la vea ia te au ai le 5 o le na Filistia. O na fai mai leo o Saulo ia tā vita. Alu ia oe. Ia te oe. Ia te oe fo Iova. Fo mai le tala tā vita. O Iova, ma tua len tātou fai taurunga, fo menga kango kuri le onga. Laku huu le ava, fo ngana lionga, fo menga kango fasi. Ka ilo pe fa fenga kupu. Ala e fa makala e ka vika. Lona winga, e fōlinga mai e supernatural, na ilo e tā vita, le mata uti o le atua, i le teimina, whamele salamo na whamai na ia o ia ka vika yo. Iona, whamai ka vika nga ia o ia ka ia, ha o na 5 le taua. Whamai lo la i le tala tā vita i whamai, e peo na la vea i mai o ia le atua mai le ona ma le rosa, whape ngā fo ina la vea i mai lea. I le ngi, filiskia le peo to muina. He will deliver you. E la vea i mai oe le atua. E la vea i mai oe le atua. Te mana e te oe te kako ako e kua i le tala lea. O le tala lea. O le tusi lea e. I te tono le tani yalu e tonu. I want you to show something before I le yalu. There's a story come to mind now. I le yalu loa tātou polokalami. It's one of the. O le tasi leo fai upa tuspa ia i lou tali tonunga. E a foi. E to tele tangata e se selo lato whaaliliwina po le lato whaawinga ina. Lo lato i tueperina o le tuspa ia. I foi upu ia la tato tano ai. Pa o te manao e te o to see for yourself. Ona ale sao i e pewa mix apa i le o onga leo le whaatua ma le tau tinonga. E pe e eselenga ngana le i pe a whai e le sao lona whaitawina. La tato e whaitau. Ina ia eva ai le ata leo tam whai e tau atu i whamai. Ua whai atu yo to Lord te mina fai e Nebukadnesa le tupua, to make the story short, na sa fai e Nebukadnesa ia le tupua tele, ua fai la ia o le a tā loa ia le a foi, le longo ia ifo matangata te ua, ele ifo ia e pelu e tolu, sa tarata o me sako ma apteniko, o le la ua o mai i, o le foi la ato e fai le tala na la foi, ale tupu, o le la ko e kale longo yo ko wifo le la tatu fai tau wai a fo mai o fai atu Nebukadnesa o fa pe atu ya te lato sa karata me sa koe ma Abednego pe se matua manatu e ato tele au auna i o atua ma o tau le ifo i le tupua auro no ofa tuina fai mai la ia o le nei a fai ua saunia o tau pe a o tau langona le leo le pu le fa ili, le kitara, le sa peka, le sanitary, le sumefono, a toa mala au pese winga ese uma. To te fa pa uma ifo i le tupua ua o faia, e le lei. Ai a fai to te le ifo, e la foina o tou i le nā lava i tu aso, i to tonu o le o ngā umu e mua i le afi. Ai, o ai fo i se atua, na te la vea ina o tou ai la upule. Ua tani mai sa taraka me sako ma Abednego ua whaapea mai i le tupu Nebukadnesa e lea o ngā ona mātou tali atu i ate o i le nei mea. O i lai fuai upu ia leo te whai atu e le o sao le whaawinga ina ele toa tele o le fuai upu le whamai. A whai o lea ua mawhailo mātou atua mātou te au auna i ai, o na lavea i mai a te i mātou aile o ngā umu e mua i le afi, na te lavea ina mai lava i mātou ai lau pule le tupu. Foi upu e sfulu valu fo mai, ae peitai a le o lea, ia sila fia e oe le tupu e, mātou te le au auna i au atua. O le tele lau whauinga ina, o foi upu e lua sulfitu mas furvalu. E whauinga ine ni se foi mai. A fai e a foi. A fai o lea ua mawhai e lo mātou atua. Mai e mawhai e lo mātou atua o na la vea i mai mātou. Ai a le la vea ia foi mātou o mātou atua. Mātou te le ifo lava i tupua o le whauinga ina le nā e le toa tele. Right? E le o se tau tinonga le nā se whaatua tua. O le mea nā le no whai atu. E se sele interpretation. Ona, a tātou whai taua le context o le tusi, e te maua mai le winga o le tala i lunga o le whai upa se fulu ma le 5.
Si tātou, e ala no mana o slow i le tātou mataha upu. Ona e to a tele ni se whai mai, e le o tali tonu, po le fina ngalo o le atua e lavia i ala atou, if it's God's will to save them. Yes, it is God's will to save us. For He will deliver us, and it's a promise. Ai le o se tau tinonga la se whaatua le tau tinonga lea, pe a interpret to a tele foi upu lea, e whai mai, o le whai mai, si, le whai mai tatu supa ia, o le foi masalo salo i satarata me sako ba apteniko, pe la vea ia i la tau e le atua, no, le la tato wo lunga ea, e au mai le wingo le tala. Foi mai le foi upas fuma le fitu se tato e oai, se I'll take you guys slow, ina i o tova ai le ato le foi ufa mai, a whai o lea, ua mawhai e lo mātou atua, mātou te au auna i ai, ona la vea ina mai ate i mātou, ai le o ngā umu e mua i le afi, ma la vea ina mai lava i mātou, ai lau pule le tupu. Whamai se walu, ai peitai, a le o lea, ia e sila fia e oe le tupu, mātou te le au auna i au atua, o le tupu auro fo i ua e whaatuina, mātou te le i fo iai. O le ale wing o le whai upu mua a whai o lea, ma le whai upu sfurma le fo mai ai peitai a le o lea. O le alo na winga. Nai te mau e lunga le whai upu sfurma le lima, whai mai le tala le tupu. O le nei a whai ua saunia o tau pe a o tau langona le leo le pu, le wha iri le kitara le foi. Le sanitary le su me fono a toa mala au pesa winga ese. Tau te whaapa umaifo i le tupua ua whaia. E le lei, ai a whai tau te le ifo. O le winga na, o le winga na, o le whai upo sfurma le fitu ma sfurma le valu. Le ala e vatu le tau tinonga. A whai e le ifo. Fai mai le tala le a fo, a sataraka me sako, e la vea ia i mātou o le mātou watua. Pe a whai mātou te le ifo. A whai foi e tau te le tu ua mātou to tonu le o ngā umu. Pe tau te le tu ua mātou tonu le o ngā umu, o whauinga ina na suma le valu. A whai foi tau te le tu ina mātou tonu le o ngā umu, mātou te le au nā tu lava i a foi, i lo tau watua. And that is the interpretation. A tau whai taua mai lunga, o lai wha matala mai lunga le mafuanga wala ina whai mai, i le tala a satarata me sako ma apteniko, a whai o lea, ua ma whai e lo mātou atua, e ma whai e lo mātou atua, o na lawe ina i mātou, pe a whai koke kongia mākou kongolo ngā umu. A whai koke le kongia mākou kongolo ngā umu, ea, mātou te le ifo o tau tupua. O tau moa mele wingo le mele te whai atuai, there is a confession of faith. O le tau tala le nā a le wha atua tua. O tau wa ai o le la vea kama i kokongo le kusia e pelu. Le kala ngō ono lea. Ono le ngangana le wha atua tua e mauti noa. Ai wha winga le toa tele ia pe wha winga fo e nisi le wha upus fumal valu. Wha mai e le o mautonu. No. Hey? O lai matua i mautonu. Wha mai le literal translation. And law not be it known to thee, O king, that thy God we are not serving, and to the golden image thou hast raised up, we do not obscene. Tu sa ole matua i manino ale fai mai alea, ale tau tinonga ai foi. Ale o vaenga ia, ele ai ele ole a foi no le mea, ono le fa winga ina, pe o lai tau tai i lea, le tau tinonga nisi fa mai, ia o sakaraka me sakamap kengi ko fa mai a fai kongi mako, la vea i mako le tu, ali sau fu le tu, la vea i mako ke le ifoa. No, that's wrong. The right interpretation of this scripture, a fai e a foi no le mea, e tau te tongi mātou to tonu o ngā umu, e la vea i mātou e le atua. Ai a fai tau te le tongia mātou tonu o ngā umu, mātou te le ifo lava i tau tupua. There is a confession of faith. O le tangata ua mautonu e la vea ina iero e le atua. Does that sound familiar? Le tala ta vita, le tautinonga ta vita, le tautinonga o le whaatuotua, ono o le whaatuotua, e mautinoa. O le whaatuotua, e tali tonu ma mautinoa, le mea lai tali tonu ai, pei o na whaatuotua ta vita, e le ima salo a ka vika, e whaia inga ya koriaka. No doubt. Aya, o lana, e o whaatasia lana tautinonga, ma le upuna tau talai, o lena walu tau vali mele atana, si ka koe fo e kula i el tatu Samuelu na, ina ia eiloa, ona e ala no walu e au mai. Ne i te ua isa si e ilo na mawhau na wo, o tatu fai tau fai upu e fia. Ile tala leo. O wo, o fai upu na,
le fa mai tala ta vita a o Yehova na ia la vea ia te au na ile limo o le leona ma le limo le urosa. Sa matua I mauti noa lava e o ile atua. E la vea I o ele atua. That's faith. Mauti noa lava. Ai ono le to tele nisi wala to fa uinga ina le tala le nasa tarata me sakoma apteniko fo mai a le saule atua la vea I mato tele ifo. That's wrong interpretation. O le mea na e pe wa tauta istangata ma salo skangaka so le longa winga la e la vea ia ka ko ele akua pe no e la vea I o ele atua. He will save you because it's a promise. E ana na le o mai le ona tatu te le o tali tonu wai tangata ia o le ta ua tu spa ia o tangata o le wha atua la vea isa ta raka me sako wapteniko esea ona na matua I tali tonu yo lato loto e la vea I lato ele atua ai ale kongia foi lako ke le ifo lava ia foi I tupua ese o le lawa e maua mai I fa afefe ona e manu malo o tau fai tau mai I fai upulua iva ona fai atu ai leo tāvita, fai upu tolu lua, ua fai mai tāvita ia saulo, fai upu tolu fitu, ua fai atu foi tāvita, ele mawhai ona e alu le fili, ai te le tautala. O le kele o kai mi ao so fai kaka o le fili, o ngā rap lola I o le stangata, o le sau o kala, ele e maila ni tala lelei, ai ese a kala e o mai, kala whaale lelei. O le faith e tautala. Ai tautala lai le upo e wha atua lona atua peo na whai mai o le atua. E peo na lave ina o hau. E le atua e Yehova. Mai le limo. Mai le limo. Mai le ona ma le urosa. Hape ngā whinga lave inga mai au. Mai le limo koriata. Se va ai le mauti noa. Le mauti noa e afoi. E tā vita because that's faith. O le whaatua le nā. Pei o le whaatua sa taraka o me sako ma apteniko. Whapena fo le lato tau tinonga. Our God will deliver us. Whapena fo ia I tā vita. Wha mai e lave hai mai o le atua. Whapena fo I oif matala a Paulo. We have the same spirit. Therefore we speak. Wha mai olo ia te tātou lava. Le anganga le sa ia sa taraka me sako ma apteniko. Sa ia tā vita. Nā fo e nofo toni ia te oi. So we believe, we speak. Tātou te tāfoi. Tali tonu, ona tātou tau tino lea. Ono lea, o le whaatua e whaapena. E le mawhai ona e ola manu māloi le o langa le nei. Pe a whai e lea, e te le manu māloi upolo ngutu. Pe le mawhai ona e tautala I le manu māloi. Ono lai ei o lo manu māloi na I lo ngutu. Pe ona manu māloi o tā vita, tangata na luatu ea. E ese ale le tonu longa leo. Le ko akero le au kau. Whalonga longa le au kau, sorry. Pawala ka ngaka mai kong le au kau sausu e pe fier kongi. Kakau ngo or kana le, o lai fia whalonga o saulo. Lai fia whalonga le kupo isa la elu. Pe yeise ka ngaka I ngangana whapea. Pe isi ka ngaka I kaukala whape kongu I. E li koi whalonga se kala ngara kasi al kama, e sa or kama kiki. O le mea lai maali e le tala. Bertala ta vita fa mai la I kala wa e kusauru mo ko sauru mar kala kuspa ia le afo temina fa o sauru fo me o tangata tino unima tino esema au le kaka lengo ya sauru kaka kingo le ya e kilo ku sauru os kamo ka vika or kama kiki o ia kaka kingo le fo me la ia ona fa ofu le sauru ya ta vita yo no ofu wo fa pulo wina lo no ulu I le pulo apa me mea wo fa ofu fo ya te ia le fata o mea wo fusi ta vita na pelu I lunga o na ofu ona fa ita ile o ia ona alu awana ia le masani ai ona fai mai ile o ta vita ya solo o te le mafai ona alu manei mea awa o te le I masani ai ona tu ese ai lea e ta vita o mea na ya te ia. Let me tell you something. Te iloe ese le ta ua male unique o le awala na sa kolengi o e le atua. Au e ke kau mawhai e ke pei o leskangaka. Au e ke kau mawhai e se a veo e mawhai fe au o nga e mawhai lenga se wa ele sko e mawhai ngā ia nga o whai fe au e mawhai ngā whako I lalo inga le fili ma whai makakalo whapang malo. No! Whatever way o le alava le awala na sa whaapea o na o a o ile atua ia te oi. O le awala lava ngā ke whako I lalo ai le fili. Yeah. E le whaapea e a foi. Se a veo e mawhai fe au o nga e ke fiu e kau whako I lalo. Au e kau mawhai se I e pei o leskangaka. O nga e saula I e whakaikai un whako I lalo le fili le awala. No, ese foi la tau ia, ese o le awana whai o le atua. O le alava le awala kolengi o le atua. E ke le masangi le awala Kevin. No, ese le awala nga kolengi o le atua ia. I le awala whai o le atua whako I lalo le fili.
E se foi la wala ko lengi o le tua. A wala ki kam fai pe o Kevin Maseska ngaka ia po lava tangata na te fia ia e. Lai te inspiring oi. A o tam fai pe o la tou. No. Ia e fa awa o le tua. Tala tu spa ia imitate God. Right. Amen. Have faith in God. Amen. Ia e maua mai. Ia e kere fa pesi e fai fe au ngai. No. Nga wa o le tua ia te oi. O na utala no atu le tua ia te oi. Nga ko lengi oi le tua. Famela tala tu spa ia. O ia ave lona to oi lona lima. Oh man. Ufo mai wa ave lona to e fo ringa mai ole. O ko ai o ka vika le ngi. Man. Karo fai o ngor ko le mo li mau le o langa o ka vika. They've been through a lot. E kele me ngā o ngā wa maasani ona lima ilang ko fo mai la ia. Ma ua fili ma ala mole lima mai le alia. Ua fafao ai le ato le leo ma moe sa ia te ia. O le tanga fo ilea ma le maata o lona lima. O na faala talata tua ilea o ie le Filistia. Ua sau fo le Filistia ua faala talata mai a vita. Ua mua i ona luma. Le tangata sa ave lona talita lona tali pupuni. Ua va ai o ike ilo ai le maka uki o le kakalo koriaka. E ese le kakaila koe amo aku langa karika. Ona fo ora ua laku koe inga ua makua i pui o le ulu o mea umalava o longa kingo. Ngai fa mea o ai vai. Fa mei ua iai mo mea o mea. Fa mai o ua apa me mea. Ua fai eile kusa makua le eia se vaenga o le kingo koriaka o ko ilo aku. Ua pui uma vaenga o la tino koriaka. Right? Ai kasi elka mai mea lava ngoa mai polo mua. Kasi ale mea leva ngoa mai ngale ulua. Ale vaenga a koa la workingo. Anga le lima ma nganu mai foi. Nga mako ia lusiu warka ma lo kavika. For me la yo tala tu spai. I want you to see the faith and the language. Amen for mine. O va ai mai foi de Filistia. Wana ilo atu ya tavita. Ona ino ai leo o ia te ia. Awa o le tama iti o ia. Wa ena mumulo na laulu. Wa mana ia fo yo na mata. Ua fai mai le Filistia ia tavita. O te se uli e au. Ina ua e sawa ia te au ma le toto. Ona fetu leo le Filistia ia tavita i ona atua. Amen. Kei loa le maa ngai o le attitude a kamalo kavika. One of the thing. Kei ole mea ringo fau kifiefi. Ele iango kavika ile. Ele iango i kavika kore. Oe vai o la sau koriaka o makua i ka penga mai koriaka. La akwa kavika. La akwa male mea nga ko lengi ngai e ele atua. Ele i alu kavika. Ele i faa moe ta vita i langa ko malanga maka. No. No faa moe ilo na atua. Anka ko ilo ai lana ngana ile amatanga. Fa mai e peo na lave i o au ele atua mai le urosa ma leona. Fa pe na fo na lave ina mai au mai lea. Na manu ma lo ta vita i lana upu na tau tala ilo na loto. Na te iloa. E ma fai ilo na atua na lave i o ia. Ele i masaro salo. That is faith. Mea le na ta o le faa tua. O tangata ele ma salu tali tonu le loto ta utino le ngutu o le au kanga fasioki koriaka le o fasioki. That's faith. Fa mai le tali tu spaia o fai mai le Filistia ia tavita o te se uli ia pa ka vika nga fai inga ile le afo nga fai inga i koriaka le vai ka vika ko makwa le yango ele nga ka ru ko ka mai kiki la ka mai kiki ai lu ku fo ele se peru ai la ku mar ko la ku la makua i ka uva e ka vika le fili. Do you know that's a way o le au wala le nai tatau no tatou va ai fa fita au no tatou olanga. Awa sau no se pili fo se ka la fo le bo wa pe wa kele aku le pili. Wa pe wa kele aku lau mi le aku. Pe wa kele aku fa la lave le aku. Pe mai mai lolo wa fine mo wa tali. E pe wa kele aku nga me le atua. No, o le ska ngaka. E na ona va aia e fa ia inga ia le va ai. Famertala tuspaia makua ile ai ma se popolo ka malo ka vika. Ka uva ka vika le fili. Ele i fa penga ru ka vika mo ka penga mai penga ka vika fanya busa apa vo ile foi. Se kau se ki vo e fit fo ile ma. No. Nga ka uva ka vika le fili sia. Langa lana te iloa. Ele kai match lo na fili mo lo na tua. Fa melo tala tu spaia. O fai mai foi le Filistia ia tavita. Sa uia io ia te au. O te foi atu ilo tino i manu felele i manu tata. O na tali e tua ileo tavita le Filistia. Wa e sau ia te au ma le pelu ma le tau. Ma le tau leo. A o te aluatu ia te oe ile suafa. O te aluatu ia te oe ile suafa o Jehova o au. O le atua o le itu tau o Israelu. Ua e fai iai. Nai e.
Ele ifai mai kala ka vika e afo. O ia nga koringi ngai ele akua, o ia maka ukiala nga kauma si mea, no. Fa moe ta vita ile atua. Tātou te le mawhaia se mea. E au noa ma le atua. E ke fiu e whai, te le mawhaia, no. Without God, matara Yesu, au noa ma auto te le mawhaia se mea. Maila ia, o le aso nei atu ina mai ai, oe e Yehova i lo ulima. Ese, pe fōringa wa levanga i loa e le whaatua tua, le kaunga unga o le kaua. Whamai, o le aso nei, e tu ina mai ai, oe e Yehova i lo ulima. O te whasi a te oe, ma ave ese lo ulu. O te fōe e tu fōi, tino oti o aua Filistia i le nei aso i manu felelei, ma manu fe ai e te taa. E i loa ai e le laulangi uma, o iai le atua ia Israelu. E i loa i fōi e le nei whapotopotonga uma, e le whaola ina tangata i Yehova i se pelu ma se tau, a wā olo ia Yehova le taua, na te tu ina mai o tau i o mātou lima. Wewa ailet maa nei o le tala tāvita, e le o sau taua. Wewa aile e le mea lefa me tāvita, e le o sau kaua, fo mai o le taua la ia Yehova. O lona winga, o e paua le mea ngaru ka vika alo e whai, ngā alua ea, e whakau ngu mea whakau ile kua, ngā lo walu e piki maa, kango e whai, whakaria uma mamori le maa, wako vai mei le lako le maa. Fo mai le tala tusupa ia, ua tu rai le Filistia o aluane, ma whaalata lata e whaafeta ia tāvita. Whaalongo ora le mea le, fo mai, ona whaata alise lo tāvita ua momo e atu, ile i tū tau e whaafeta ia i le fili. Aua e ke angi. Aua e ke angi mai whaafika uli. Aua, o tātou o tangata manumalo, a tātou upu tau tala le manumalo, a sau le fili, wawa le maanga i o le attitude a kāwika. Ele i whaapenga whaakarikari kāwika, sau kango kwa kamalo kāwika, ka mo e whaafikaia i le fili. Sea, that is the attitude of faith. O le winga le nā, o le tangata whaatuatua. Attitude of faith. O mai lai, o na tango ifo leo tāvita i le ato, wa vae se maa, na sa sau e ia le mata, wala vea le Filistia i lona muaulu, ua ngoto le maa i lona muaulu, o na pa ufa o ai lea o ia i le ele. O ka se maa ngai o le whamakalanga mai o ofu, ma mea ua mea ma mea uma, ska mai mea ngā vangoa, alua kwa le maa peia e whanga le purufanga, e peia e pā e pu le afu, e peia e pā e whanga pomu lea, i le uru o efu, ko lea, alua, e supernatural le mea. Asea, la ilo e tāvita, e le o ie taua le taua. O le taua e le o sau taua, whanau me tala tu spei, whamai lea tua, the battle is mine. E alanga kākou ki ngā inga, o na tātou te le o tu ua le taua i lea tua. O le telo taimi, o la lava kākou ki kauma whai e whai lo tātou mā losi. I o tātou whaatua tua i lana upu, ma tau tino lana upu, o na saule o lea tua e whaatau nu lana upu. That's the whole thing o le tamarau. Ia e ilo le upu lea tua, tau tino le upu lea tua, ma e tu maufa mai, aua e te foi ia i lau tau tinonga. Aua e tau tino lo, o na whaalava lava o malolo ai, stay, tu mau ai. Aua nge e koe foi ia. Mea la nātou tataman malo. Nā tanu tupa ia, kākala ngai mang malo, o lea lava se me o lua whea ngai. Po lea lava se ke leo se pili masa i ka alafu ma mea. Let me tell you something. A whai na mawhai e lou a whai wa mawhai. E lou ngutu po lou whaiva o na ave e sea mai o e mai se e oli. E mawhai fo e lou ngutu mo lou whaiva o na ave e sea mai o e mai le mativa mai ta alafu. I lea. I le whaata mao a inga ina. E mawhai e lou whaiva. Asea. Alanga mawhai ngava e sea mai o e mai se e oli. Ina ue tau tino ina Yesu. O le awala lava na e whaola inai. O le awala fo ina e te ola ai. Tau tino ai le upo le atua. Ma e ola manu malo ai. O le attitude le nao tangata manu malo. Po le tangata whaatua tua. O na mamoe atua i leo tāvita ua tu i lungo le Filistia. Ua tango ilana pelu. Ua toa e na ilona whaamoenga. Wana whaaotia i a te ia. Ma vavaya ilona uru. Ua va ai Filistia. Ua otiro la toa. O na sola ai leo o i la tau. Amen. No mana o e whaitau umale le story na ini e ewa ai i le attitude a tāvita mai lava i le amatanga ino ualu watu le tama i tutono le taua. E le i alu waku ku maka nga laku wa pea lai e le mea lai nga whaalongo re kamare fumi o whaalongo lai whai mere kangaka lea. I lea le au tau o le atua o le kangaka i le eisanga whea ngainga ma le atua sau whai le kangaka e whaila na whea ngainga ma le atua. Ua eli ai a makalongo fsidi o le ale kaui. Lena foi mai a fesiri kavika. Ngai ua nga foi mai ka ngaka. Soli, e ka kaunga ho o le kala lea ka ilume a sauru. Asea,
e ese ale tau tala le tangata manu malo. Yeah. E ese ale ngangana le tangata manu malo. Aua ne e alu ilalo le levo tangata faitio. O ai lava ka ngaka faikio ilo o langa maka ngaka ngai ka faifai ete oi. Au e te alu ilalo la tunga ngana. Ko i pia la ko i faikio i pia wa la ko lava la ia masangi o la ko la yo langa. Ai o oer tangata manu malo. Au e te tautala to ilalo. Tautala o ile manu malo. O lo uatua na te faia mea sili sili mo au. Yeah. He will supply all of my needs. By his stripe I am healed. Speak faith. Tautino pea oi. Matu mau pea oi. E whaia kua e whai mai i orfia pa ia i orfia kua ia. Who cares? Yes, I think that's the whole point of the atua. Afol mafu anga na ele tatu to anga e tatu te ole lotu. Ina i ave i tatu mafata itai i le atua. Ai o mai rola ka ngaka whamai o le fia kua ia. But I think that's the point. O te mawhai ave tatu mafo linga i le atua. Au a tātou te ola to i lalo i upo tangata, matala tangata. Au ana i whawewe i e tātou, ma i lau ngangana. E peo na manu malo o tā vita, ma ese lana ngangana mai tutono le au tau uma. E piki mea oe le atua i sea. E o lava i lungo i o, e o lava i na o lau savalinga i lungo le sila asanga i sea. Ona foi o lau ngangana. O le ngangana manu malo, o i lai le taua lea, i o tau sila fia, o i le taua lea, na a mata i loa o na i loa tā vita e Israelu. O i le kaua lea. O le kaua lea na maafua i loa. O na i loa i ngor kama lea. Asea, maafua mai a ono le teiminga laku pisa ai. Teiminga laku kau kala ai. Ea, e ese ala na ngangana. Ia. A whai o na te mana o te manu malo i leo langa le neima wha ato i lalo lau fili. Aua ne e tau tala to i lalo. Kau kala le manu malo. Fo mai o tātou manu malo wa iai ono o keriso. Yeah. Yeah, fo mai o tātou manu malo wa iai ono o keriso. Aua le suiera ngangana. Tau tala i le manu malo. Pei lava o lea. O inae kofi mei, o inae piki mei, o lea tu aisea. E vai kuno lea kua wa sao lau kaukala. Promote mei o ilunga lesi levo. Aisea, nga waa maka nga sao kaukala wafu o la wa sao le loto. Sao le loto, sao tau tala. Amen. Whamanu ia lea tua ia te outou. Te mana o te lole o le vaenga muli leo le tātou serious o le ia o tātou upupo o tātou tala te le nito vaenga mailo na wha vai e o marinea fiafi ai o te mana o te wha mahalosi a te oi ma ai le upo le atua tau tala ai le upo le atua ma au e te whe fo i iai ma ai ana folanga ma polo misia le atua tu mauai o oe o le tangata manu malo kaukala upo nganu te oi o a o le tangata manu malo o au o le tangata manu malo. Speak faith. Amen. Awa o le tangata manu malo. O le tau tala le nā ngangana. O lo o mana o mia e le atua. Wha manuia le atua ia te oe sa more ne ia fiafi. Ia wha peona. Wha manuia le atua i lo roto. A tātou talo le tōr mātou tamā. Vi ia la ua fio. Tamā sa tau mawhai e. Ngalue mailo wanganga e. Wha malama. I mawhailoa i lau whanau lau upu au ta mawhai e tala. Tama, ina ia mawhai ono mātou tau tala i le manu malo. A wā ua mātou manu malo wa iai ono keriso. I o mātou tau tino lo mātou manu malo ono Yesu keriso. Mo mātou tū mawai. Wa mātou we au maia le malo longa i o mātou manganga. We au maia le manu malo ia te i mātou i mai o le tino. Ma le manu malo e whaato i lalo ai le angasala. Tama, mātou te whaafetai. Wa mātou manu malo wa iai ono Yesu keriso. Tama whaamanuia i lau whanau o upu e tau tala i o lātou ngutu. Ia le whaamanuia ngā la ua fio ta tala o lātou mata mo lātou loto. Tala no iai la ua fio. A o whaapeono lātou su e mawhia i lolo fina ngana whaamanuia mai o e tamare nei e fiafi i toenga ia olo iai le mātou sa valinga. Ono le suafo o Yesu keriso o mātou wole mawala au tuai nei. Amene. Hallelujah. Ia, ia le tua sa moa ia o le tātou prokalame le nā ia por tātou onga nani e fiafi sa o tau mawhai e. Toi ave tātou ia ma toi whaasiasi fui tātou i le tāhua. O le mea leo le awale e le o se teimi fo i le tātou te whaavai ai. O le te lei o le vaenga o tātou upu matala tātou tau talai. Ia o tātou tau tino ia
ia le afo le tātou whaatuatua. Aua ne I tau no tātou whaatuatua I le atua. E aua fo ine I mapu lo tātou tau talatalai. Ma tau tala I le manu malo. Amen. Whamanu ia le atua ia te o tau Samoa. Whaaftai fo I le whaavano ino lo motomo lo lawa e te mafuta mai ai a inga taitasi I lātou fo u whaonga ina nei plo kalame whai Bible study a inga o e kahalesia. Whamanu ia le atua ia te o tau. Ia whaapiono o atu le upo le atua ia nofo I o tau whina ngalo. Ia whapeo na palama ia fua mai se mele lei e vi I hai le atua. O te iloa le tatalo I le atua I lana whaasino manga I le vai aso fau. I le toi so ino le tātou plokalame po le a fo ia se mata upo le a whapeo na fia talanoa mai le anganga o le atua ia te tātou. Amen. Hallelujah. Tatalo mai moa au tatalo te fo I mo o tau. Praise God. Ia le atua I le. Nei fo ia fiafi. Tātou toi whailoa I le aso lua. Le vai aso le la asau ia la saneo la whaatino I le tātou prokalame o le aso lua la lea. La tātou toi whiroa e fo I tātou Bible study. Te le tu ua fo tātou prokalame nea fiafi ana toi whaamana tuatu. Ia te tātou umalava. Ia le tātou olo usa ilia nei. Ia nisi se toa lima se folu. Sosoani mai ia olo fia koleti au ia pe mana o mia ia ni data mai le tūlanga lea. For those lai mana o e whaonga ia le modem lea. Ia po o le a foi. O tūlanga le o nangalo I nei, o le ua umana set up inga le tātou system e whaingoa o le traffic, e whaapiona tāo fia uma, to block all the sites for ia, the pornography, ma mea umalava, o le ua umana whaile system e poloka ai au tō router mo tō modem, aua ne I o ia tūlanga nei le I tonu o lo whale ma vaenga nei, ia aua ne I matamata ita maiti ia pe whaonga ina fo I wara temi nei o laulangi a koa ngai ka whau kong o lo whale. I wafu nganga kā koa o lea upu ia o sau a koa I le isi information o laulangi ma mea lai kupu ai. Pa o lewa umona set ina inga le tātou system in place e ma whai o na fisosoani ia te oe. Ia e fisosoani fo ia te oe malau savaringa whale a nganga a whai o oe tu tono manu kau nei Counties Manukau District le tūra nei le South o le te iai a whai o le te fia fisosoani mai a te au so tai me runga tātou page nei e ma whai ono tu ina atu le password e ma tātou website e te lock in nei e te subscribe ia ona e au mei fo leo ni feedback ia te mātou ia po tala whianga ia tūlanga o nanga pe whai ngō fie foi ma tūlanga ia wai mana o mia o lo o fie koleki ia tātou data a wale tu ina atu tātou o nanga o le teimi lawe umamai ai ia ona whaavanoa turula ia mo I lātou tono Amerika, Alaska, Europa so se mea lavo langi o e mafuta mai ai e ma whai o ne whaonga ina le system le nei pe a whai ia e mahai a mai a tātou ia tātou nei manukau ia kopi pe kākou ka whaswangi ia lawa umo na install nisio a hinga na le la ia lawa fōtu vai tu lawa comment mai le maa nai o fōtu lawa umo na whaonga ia ma poloka umo vaenga ia pe ona o whai atu e poloka I tūlanga tau, campling, tūlanga umuso se vaenga, whaamama avenga mo I tātou, mesel soi fua malolo ina o tātou manganga, man nei poloka lame, whaamanuia le atua ia te o tō uma Samoa, whaaftai le ainga, fo I o tō uma mafuta mai, whaamanuia le atua ia te o tō, ia, o le tātou poloka lame na, o Kevin Uluiva nei, lofa tele mo o tau Samoa tātou toi whailoa I le asa a sau nei li tūnai lua tātou sau ni ngā lotu ia whaatasi ere mar tātou plokalame I le vai aso lala a sau ia I tātou Bible study mo tem nei whaasoi fuaia. Sowing the good seed, the fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but
they're not receiving. They show up just to be seen. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there. But they don't care, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.